Pamirsa penincapan pasien sanikeni COVID-19 ring Bali kantun ageng. Ya diasun punika indek kuentanan pawawahan pasien kena kantun ngelangkungan pasien anyar. Punika taler sakat rahina dibi kuentanan pasien kena dahat ageng saking pasien anyar. Kahanan puniki ngawenang presentase pasien kena ngelangkungin 90%. Anut ring data Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, pawawahan pasien anyar rahinani dibi, wenten 100 nanggu sangang dase kutus diri, tur pinih akeh rauh saking Denpasar antuk pitung dase pitu diri pasien anyar. Tios rauh saking Kabupaten miwah Kota ring Bali, pawawahan pasien kenak taler rauh saking Kabupaten Lianan, miwah warga negara asing, sanes suang-suang kauningin antuk tigang diri. Ring wilangan kumulatif kuentenan pasien sane ketampenin Provinsi Bali ngantos langkungan tigang dasepat tali diri. Wilangan inucap ngawinang Bali mungguh ring genah ke-6 nasional antuk rata-rata pawawahan kasus rahina kantos 100 nanggu 3 kasus. Tios nguningayang kuentenan pasien anyar sane dahat akeh ring rahina dibi dan pasar taler nguningayang pawawahan pasien kenak pinih ageng ring Bali inggih punika kantos sangang dase 5 diri. Dados nyane wilangan kumulatif pasien kenak ring Provinsi Bali ngantos langkungan tigang dase siki tali diri. Jantan kuentenan inucap mawasana sajroning pasien sani kerawat Provinsi Bali inggih punika antuk langkungan kalih tali diri. Wilangan pasien sani kerawat sayan tedun daweg bulan Februari sani lintang. Asa punika taler pawawahan pasien sani padem kauningin ring rahinane dibi wenten sia diri. Petang diri rauh saking Kabupaten Badung tur sani lianan kauningin saking Tabanan dan Pasar Gianyar Karangasem miwah Buleleng. Ya diasun sampun wenten vaksin kerama keaptiang nenten ngeluputang pemargin protokol kesehatan 3M, stata nganggen masker tatkala kejabel, ngwajikin tangan nganggen sabun ring toya sani mambah, nyaga jarak miwah nenten mapupul. Sokongan saking samian kerama dahat kabuatang antuk megat panglalah COVID-19 sayan ngelimbak ring warsani mangkin. Kerama keaptiang stata disiplin ngemargiang protokol kesehatan 3M. Wartawan Bali Pos nguningayang.